Быйыл Россияға год защитников Отечества, онна сақахерігер год защитников Родины білдірілбет. Улу көйі ағуонсылығар, онна анал байына жайыға кыттахалдер бойы тарган Аллах жағаллар көқтақты бараллар. Bir onluk жағал Чорапсе физической культурауны спортка государственный институту аритылында Ботур воин военной спортивной білімнені оны патриотической еті сақахерінаға кейіне етен Чорапсе института бергелі лектері. Он весь Американский опыт, уже почти битбиск болды. Бұл маңда институттар бары почти оборудованно тоқа Украинаға сиріге кетуаттар. Подписанием этого соглашения, надеемся, в совместной работе наши студенты будут участвовать во всех мероприятиях именно учебного центра «Воин», в соревнованиях. У нас есть спортсмены, углубленно занимаются профессиональные спортсмены по стрельбе из лука, по вольной борьбе, по легкой атлетике, по боксу. Именно эти спортсмены будут участвовать в проводимых мероприятиях воинского центра «Воин». Ну и мы проводим постоянно трехдневку, в год один раз участвуем в всероссийских соревнованиях, которые проводит Министерство спорта Российской Федерации. Я очень надеюсь, мы плодотворно будем работать. Воин кейін салаячыта Эрсана орден кавалера Василий Иванович Егоров военный спортивной патриотической кейін үлетін сылын соруғын воин кейінге анал военный жайыларға күттініл бұд байестар түменнағы аванпост военный білімнені кейінігер анал үйреға аспыт инструктор методистар үлелейлерін республика олса үйрақтайын осколаларын орта оны үрді үйрақ кығаларын күтті бергіліләйін доғы бардарын түйәрсебеттерін біліннәді. Бұл генерологы, оны патриотическое воспитание, оны армия врага білімнері үйрәқті үйтіқтақпыд. Оны бұл патриотическое воспитание мұны күрәқтегілер бұлақтақтыр. Ол түмінен бұл түріпшілер студентармен бейі арқылан күттіқтақтыр. Ол соглашениеден перестіпті. Бұл направление, он основное направление бар. Оны тактическая медицина, огневая подготовка национальной безопасности, эти тоқты направлениеден үйрәқтері сүйіс 14 жастақ программынан оғылар үйретектақпын студенттер, курсанттары. Бұнинатон бе осколар гытта, орты үйрәқсы доведениялар гытта, улақан үрді үйрәқсы доведениялар гытта уже доғар ұнысығы жүзі бәлемнен, ұрыққы начальный военный подготовка бәлемнен үйректақтақпын. Институт ректора Иннокентьевич Готовцев отчеты патриотической тыгнеити воин кин институты гытта билге практической воны теоретической үлеләһен государственный солтатын белетәді. Соглашение тегар бегини гытта бирге практической, онна теоретической үлеләһенге денили баттастыбыт. Ол хүннүнен кенилер базаларыгар Чорапче государственный институтун студенттара, онна преподавательлера киреннер бәбит военный идега үйрениге, онна теоретической, онна практической үйретиге тухулан үлі қамнас барыға. Чорапче государственный института бұғылларға бұ анал военный жағал кыттылақтырығар әлбәқ көменің орын кәлі, ол құдды коллективынан күннәғі қамнаспытын барақсан 3 сыл тұқары, оны табы кәнеке бұйыл бұ сүрбе 5 сылға ұлы кайяғы оғынсылығар анамыд 3 күннәғі қамнаспытын барақсанмыд бұ қатшыны барытын бәбіт ұлыс бұтығар, Чорапче ұлығығар жағалтатығар беремет. Степан Анатольевич Саргыдаев бағая қонуқтағыта тоққа военный операция бола тұрар сиригер баран гуманитарный көмі оңырын кәлі. Оннотон беге Чорапче государственный институтун тоқ бар үләхеттері студенттара бәбит еме көмі бүтін берен бұл защитный сеткі өріммөт, оны тағынан пайок қомуян, оннотон бәбит тоққа госпитальға хаттар бұл хериге күтті бұд, раненел бұд тоққа алдаттарға ме көмі ғорын тұра бұд. Оннотон сүрін үләбіттен бейі бұл үтчаты етебіп болар.
бары билер бу курдук патриотическое воспитание, то бу бары туохтары уруккуһыллары колбур сетимнир үле болар. Ол курдук үйөйе аксын барта туспа Хылла хуруктаг үлелер баралар, урук ага дойду херите болуп боллаганы билеген арыйдаганы ураты сери бара турар, жон өйдө биле ураты, ыччат өйдө биле ураты, олихин биленге ыччаттарга анамыт беги үлене хамна хыгытыктаппыт. Долгы сөрүн сылын соругун билихиннери икенниттен институт ректоры Иннокентий Готовцев, оны воин Батыр военный спортивный билимнини, оны патриотический ити сахахерина кийинин салаячыта Василий Егоров, биргүлүләһин сөбүлехитигери либаттасылар, дойдуну көмүскәһәңгә практический юриягы иңерийге күннәгы гражданский олоққа ыччаттары итиге сатабыллах болууга эргитчи улахан тухалах документ ылылынна. Воин кийин база тигер тиен 114 часта программа черчетинен сылы тыга басыгы сухал медицинский көмөнү оруга эти хийны хайыннарыга жарыктаныктара күрәхтихилер болуктара. Үйеренне хылжарычаттар армияга баралдарыгар белемнини түхүмәгын ахыктара воин патриотический кийин онна спорт институтун биргелүләһиннерин государственный солталара сүнкен.